te hakni kapur khang ba kapur kan muslim te haiswa ban di osno ya kai jingkren na ikong di biling do telada kini ki asangla ki ba pentre ya kini ki jingsat lada ki lakloi kin sofa ba kin wan ban ai no ya kini ki jingsat ki jongti hakni kapur Penke kilama. Penke kilama. Kelas yang dua. School, nasa manalik lay kerpang nagronta gini ikun sama
Ajong kani ka party congress sibla ai hani minta ya kani disat kani tenat bat bas tenat warna dalam saisu gisur di kantin mo ya kawai pakawai ke kantin na suba kanda saisu kan veni suntu tang si kantin a kantin na su ngalap bani okam ya kisur ya ki kantin di bagi ni samla kila syak lemba kani diruai kalong sebentar ke tentu nak bentar jongi kung ipaiba nong baro jong karamrai konstituensi bagi jit yang kita kinong yalam ban pelai yang ini nak kenika percaya jong kabadap tak kajing sniu kata ka mangai lap manio kan hendiak kemut kita mungkin paiba nong song snong ajong kedong rimuliang di Boroway nang ta jong karamrai dengan konstituensi di Boroway habang jit yang kinong yalam agi dai banjit yang kinong yalam iba don sisa kata ka sim ban sim kajing kitri na ka banta ka roy ka par bat banyadalu yang i na kini ki jing sniu namar penteng ladangi jit bakla ya kinong yalam mo ya kinong yalam jo kajai benriu penteng ka yalam ini asa ka jingjot te kumta kani ki jingruai ki bagi ki hul samla ki la sat kaya we yang ini dan bagi sur jingruai kalong sebentar ka jing yalam ka jungpi ya kani ki election arjak alpulai leng bagi jingruai bagi jing sat ki bagi pila ai hapleng jengi hakin kapor te kumta na kalian ni jonga ngaya we ra pi menta to ini ai ya ki sabti kabajam sa sisimpat na kabanta kini samla